Pulit ka nang ba mentagasgi kilayo bentam no ya kaway kamedia nakaklaw hajan kasnong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Kaflim kasih kebala ai kerteng ka ahor kebala internet bhabat kebala syaya ro ruh kibabun ba kibala yo panwan page ya kate kaflim hapo video sinema ya kate kaflim on sapen iru sa hapo penusla haka arbu pratarik unai lur arjar arpulai bad on sapen iru haka lai sin lai wat kapor kandai haka shibaje no phai sngi lai chiteng janmit ban ri chiteng janmit ka jakapen i kandai ru ha iu zai memorial hall parish penusla ka bai tiket kan long shispa marwei kani kalong kum si benta ban ai ke jengkersian ya kani ma children's home alewan ban ai ke jengkersian ke jong phi ya kite ki khun swet ki badan hapo kate katnum da ka pa phiwan page ya kani ka film ka bai tenan Pulit ka nang ba mentagasgi kilayo bentam no ya kaway kamedia nakaklaw hajan kasnong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. What's your name? Jeff. Call me 7627960215. Kawan sim jonga kekenjai ngam da jing susi jing suslai tang jing man kacha bangapet kacha bapai. Wan Buddin ni ba? Tiba beriwa. Don't say Jeff. Don't say please. Kasihan ke bani kau. Kimat ki jauh ini kimat juga. गलत नहीं खना ना सुनो आमिर गमती भरू मत इनको जो मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे